balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa sebalala mungibisa Viva kuma bona kashano wetulona wamapaloba MC paloba Shalina kusaviva kuma bona kashano wetuloyo kusaviva TV nanzinzi zasenda umapaloba inkatilinge nkomo ye kusaviva TV nanzinzi zasenda umapaloba inkatile ngenkomo wetabeka wenyusa ayabo amaqati hey owaphamisa amaqati hey hey size yasodwendeni Saviva TV nokazozo is alive on Saviva namhlanje yakhala ngiyotshela hey nokazozo is live on Saviva namhlanje awuziyakhala zingasasho kumacingwane zikhala kumapaloba Ngasho maqodo yakhokhela Viva kuma bona kashano wetulona wamapaloba MC paloba Shalina kusaviva kuma bona kashano wetuloyo Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu ke Ningizimu Africa sibingelele nasentla nezwe sibingelele naphesheya kwezilwandle lami igama ngo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo sikubingelela kumabona kude wakho hamba phambili usiyaviva TV1 the best and the #1 channel on YouTube esisho ke kona wonke umuntu ukuthi ngokusixhasa kwenu nokuseka kwenu siyabonga kakhulu you are welcome feel at home sizusekhaya njengamanje sila endaweni eyigudlulwandle eMgababa wakwezwa ukuthi inyanga imani izohlala nje ikolodelane nolwandle litshela ukuthi yimi ngiphethe ngapha nawe uphethe lapho sesiyohlangana mhlahlamba abantu sibayisa phambili ngoba nawe uwedwa umuthi akusho mina ke kusho umkhulu uNjomane kaMgabhi ubhebhe awusuka amadoda sakubingelela DR.Mhlongo siyakwamukela kusiyaviva TV1 sikuphe lethu ukubingelela abantu emakhaya siyabingelela kakhulu Pholoba sibingelele no siyaviva TV siyabingelela kakhulu la isikhona khona semgababa sibonga ukuthi nifike Pholoba eMgababa noma kade nibhizi kakhulu kodwa sibonga nje ukuthi sininike ithuba leni sibingelele nababukeli besiyaviva TV sesingaphakathi emasangweni singaphakathi ekhaya singaphakathi egcekeni kuyintokozo kakhulu ukuthi sixoxisane nawe osukwini lanamhlanje umuntu okubona kusiyaviva TV1 othi ngiyaqala nqa ukumbona lo baba ake sikukhiphe esigabeni sokuba umnomzane noma sokuba ubaba ekhaya lakho kepha sikhulume ngeprofession uNkulunkulu ayitshale kuwe nezidalwa zakini yini uyinyanga ungenenini lokhu ukuthi ube inyanga noma wena ungenenini ekutheni ube inyanga wena uzosichasisela nalapho ukuthi wangena noma wangenwa wasuyijoyina lento ayamkela yini enzeka uhluke ngani kwezinye inyanga ngosixoxele ngesiqu sakhe ebunyangeni Pholoba into ethanda ukuhluka kancane sisebenza ngezinto ezimbili ekhaya sifike sisebenze ngesithunywa sizosebenza ngabantu abadala ekuthiwa yidlozi Pholoba nami ngangifundela nje ngingazi lutho ngikhonzele ezayini ngigwaba nezinsizwa sigidi isikhalanga samba ama amen senza yonke into kanti ngelinye ilanga
Kusikhona isiphiwo noma ngingasinaki ngoba into engangiyenza ngangikhonza ukukholwa ngikhulekela abantu ngenza yonke into kodwa kwacaca ukuthi mangikhulekela umuntu ngempela enenkinga asinde kulo yonke inkinga enayo lento eyaveza ukuthi kukhona khona ubizo olukhona noma ngingalifunanga pholoba ngifuna uqamba amanga ngoba ukube ngayivuma kudala lento ngabe ngikude ngaqale ngadliswa amagobo ngezizwa zonke izinto ngincenga pholoba ukuthi lento ayehliswa kwadla ukuthi into yabantu abadala ayehliswa noma ungayehlisa uyehlisa isikhathi esincane kodwa yavuka lento pholoba ngoba ngicela ukukutshela ukuthi khona into yenzeka bengike ngiphupha into ezokwenzeka pholoba makukhona umuntu ozoshona emndenini ngivuke ngibatshele abazali bami ukuthi wema webaba uyazi ngiphupha ngathi kumbiwa ithuna ngempela azidlula insuku ezimbili ngenzekanga lona kodwa iyona into eyaveza ukuthi ngempela kukhona into eyisiphiwo mase ngihlala noma wami phansi ongizalayo washo ukuthi kahle kahle vele wena besiyazi ukuthi izovuka lento ngoba wazalwa wembele ngiqonda ukuthi lento ke ayingangami indala kakhulu kunami ngoba into engazalwa nayo ngiyifumbele kuzubona isingazalwa nayo ngiyifumbele into ekade ngingayifuni mina le kuphela iyona ekade ifuna mina esengize ngayivumela ke manje ngayithatha izithelo ezenzekayo ngoba umuntu benge ngamthinta pholoba ngisho ngabe umuntu engimthinte ngawo ngale kanjani awusebenza kanjani kodwa iyakwazi ukwenzeka into ekufanele yenzeke ngoba usuke ethintwe intoni isandla sami lowo muntu ngiqonda ukuthi ke ezinye inyanga ziyasebenza but abambala abantu abasebenza ngento esithunywa la ekhaya mekukhona umuntu ofuna ukwelashwa ngamanje siyakhona ukumlapha ngezizathu mekukhona umuntu odinga umuthi siyakhona futhi ukumlapha ngomuthi yilo ke ngifuna ukusho pholoba namhlanje Dokotela uma ungatshela abantu ukuthi ukuphi nendawo usebenza futhi ngaziphi insuku Yes, sike mgababa lesikhona earea 7. Mongena nje ngakamthathelwa esitolo abaziyo bathi se station emgababa. Mathi se station nje emgababa uyangena kamthathela udlule esitolo phambi kwesitolo mase uyabuza. Mawubuza nje lapha ezangomeni kaMhlongo utshelwa ngisho ingane encane ngisho iphara lakho lengagezile liyazi ukuthi la ekhaya kuyelashwa kukhona izangoma. Ngamanye amazwi akekho umuntu oyokuduka ngenxa yokuthi vele igama lakhona la endaweni sekwaze kasho kathi uyikamhlongo ezangomeni. Ophuzile uyakwazi lokho. Ongaphuzile uyakwazi lo okholwa uyakwazi lo ongakholwa uyakwazi lo la ekhaya ikaMhlongo ezangomeni insuku zethu zokusebenza ke sisebenza uMonday to Saturday ngamanye amazwi kusuka ngomsombuluko uya kumgqibelo kodwa indlela egcwala ngayo bekungakuhle ukuthi mawufuna ukusizakala noma sibe nesikhathi sakho umesana uthenza into eyodwa uthathe nazi inamba ocingweni lakho mase umesana uyasifonela uyabhuka ngoba awukwazi ukuthi ungathi usuka mhlambe ePietermaritzburg usuke eGoli mhlambe usuke eMpumalanga sothi uyafika mhlambe uyoba number 37 yabona mawubu number 37 kusho ukuthi cha ukuthi wena ngeke usetshenzwe namhlanje nakusasa futhi ngeke ubhule yabona kodwa into right ukuthi sifuna nathi ukwenza izinto pholoba ngendlela ehlelekile asifuni ukuhlalisa abantu legcekeni kuba ngathi siphensa ngabantu sigijime sambe siyolala kodwa sazi ingane zabantu ukuthi sisuke emakhaya ifuna ukuzokwelashwa nenkinga kahlukene mesa mthatha inamba ubhuke sikufonele nalento kubhule efonini siyakhona ukulekelela efonini mawukuthi wena uthukude awukwazi ukufika la siyakhona ukulekelela kodwa into right thatha le number mase uyabhuka sikwazi ukuthi uzofika ngosuku lokuthi uzoncedakala pholoba iloko esinakho zithini inamba 078 11 710 63 078 11 710 63 ngicela ukuthatha ngale yesibili ithi le yesibili 083 406 8658 083 406 8658 ilo zo inamba ke pholoba esinaso Dokotela ngifuna singene ekuthenini masikhuluma ngomkhulu Mhlongo yes sikhuluma ngalo mbhemu osekhaya njengamanje uthi yana yamazi lo ngangifunda naye esikoleni kube khona omunye futhi othi hayi lo ngimazi sadayisa naye into ewodi omunye hayi ngimazi shela intombi eyodwa yes ake usixoxele ngomsuka kaMkhulu Mhlongo ngoba ngenze ukuthi kunekhehla thizeni elikuwe yes lento yokulapha noma yokunyanga iqala ngawe yini kuleli ceke la ekhaya pholobi kubokwazi zangoma mangithi sikubokwazi zangoma kahle kahle lelidlozela ngena pholobe la seKhaboma lekuzala khona uma ngenxa ukuthi umsala umkhulu owayezala umaka lokuzana ubaba kakho uma yena umuntu kade eyinyanga enkulu phela engasonaki isangoma lokomngoma okwala ekhaya la engizwala khona kubo kabani kababa but njengamanje isiphiwe sisebenzayo isiphiwe saseKhaboma nje ubungizwa ngithi mina ngomntwana kaMhlongo kanjomani yaduka iminyaka nyaka yazatholakala wesini umntwana kodimba komnguni kozamazama isibongo leso sasekhaya nesibongo saseKhaboma
mama kubo kaDlozi la ekuyilona lona idlozi engilisebenzisayo lento yokwelashwa ukhehla lo ngenile mina yabona ngingene ukhehla umfoka Mzongwane uyabona uyena umuntu oyenabantu abadala noma owenesimo sedlozi uyabona shuthi manje ngenxa yokuthi ekuqale kade engavumelekile ukuthi umuntu athwase ngendlela akathanda ngayo ngoba usiko lezangoma indlela laliyona lalenza ukuthi umuntu agcine engakuthanda ukuthi abe isangoma nasinayo umkhulu weyisona isangoma kuphela eyisangoma esingathwasile yabona ngenxa ukuthi wayeyinyanga mawuthi uyakhumbula phela obizangoma zaqale zazibulawa kuthiwa ukuthi umuntu oyisangoma kuzothiwa uyathakatha kusho ukuthi wasabaka umkhulu naye ukuthi ngoba wakwahlala nathi phansi before hambe emhlabeni ukuthi ingane zami lesi sipho sabantu abadala isipho sale ekhaya kuphela mina ngangisaba ngoba umuntu webisangoma ngaleso sikhathi sakudala wakuthiwa uyathakatha ngasaba ngagcina ngisenza ngamakhambi ngingabanga isangoma but mayikapakela kunina lento ngempela into yale ekhaya esiyazi into eqale kudala pholoba nami ngisesikoleni nje ngisesikoleni ngihamba ngigijima nensizwa ngenza konke into kodwa uthi lesi siphiwo sikhona kahle kahle ngoba mangikhumbula kahle ngisesikoleni ngangikwazi ukuba profitela abantu ngigcine ngitshela ukuthi ngiyadala kanti lento ngizogcina sengikhuluma into ezinkulu mina ngingaqondanga ngoba lento akuyona into yamanje into endala pholoba lena uthwasile noma uthwalile noma ukwenze kokubili noma wenza okukodwa ngithwasile nje pholoba idlozi gelekeqe ngaphothula kuyenzeka umuntu athwasiswe indimane ethile kodwa ngenxa ukuthi ugobela uyakuthanda aphinde futhi akuphinde akunikeze ezinye izinto eziyinjula nezimfihlo ngabe wena uyakwazini ukuthwalisa mawukwazi ukuthwalisa ngabe ukuthwasisiwe yini ukwazi ukuthwalisa umuntu pholoba siyakwenza konke lokho noba ngeke ngibeke kanjalo pholoba engizokusho ukuthi siyakwazi abantu ukubalekelela ezinkingeni enabo badlondobale babilete siyona okanye baze badlulele kule kwesikona mangikhuluma ngokunceda abantu abanamabhizinisi pholoba siyakwazi ukubalekelela abantu abanezitolo abantu abanazo zonke izinto abantu abanezindumbe engasasebenzi abantu abanezigodle engasegcina ngokuklinwa kuphela eziklinwe korojo kodwa abantu ukuthi bangene siyakwazi ukubalekelela pholoba sinayo indlela yokuthi sibalekelele abantu kodwa before sibalekelela abantu noma umuntu angafika sitshela ukuthi nenkinga 1 no 2 thina sibuyele emsamo pholoba sibheke odongweni sibuza ukuthi inkinga yalo muntu intoni eqala mase sithola impendulo simnike pholoba umuntu into afunayo ukuthi simnike yona ubatshazwa ngabalozi yes ave ukwazi ukwenza into yenzisise uma sebekutshenile bona ukuthi enza ukuthi kulo muntu iqiniso limsuku ngabe lento lena ngoba kuthiwa kuyimvela kancane ukuthi ngingatholakala umuntu osenabo abalozi wena ngokwakho uma ungaxoxela umuntu yini ekwenza ukuthi ukwazi ukuconnecta nabo kwesibili umuntu ofuna ukusizwa ngendlela ethinta bona yini afanele yenze mayeza kuwe okay pholoba kulula kakhulu indaba yabalozi la sithi thina amakhosi pholoba sibiza ngokuthi amakhosi noma amakhosi aphezulu asemqadeni ngenxa ukuthi mawumemeza uyamemeza ubheke odongweni phezulu emqadeni bothi sebezokhuluma uyoza kukhala wona umqadi makuba ngathi udonga liyanyakaza kube sekufike bona ke pholoba into engisizile pholoba ekuthenini abantu abadala ngikwazi ukusebenza indlela yokuba clean eminyangeni bami yabona indlela yokuba clean umnyangeni bami ngenxa ukuthi angisebenzi pholoba ngezicubu zabantu into engibhesti kuyona noma into engigxile kakhulu kuyona ngikhulumisa umuntu ongasekho pholoba mina lethiwa uyidlozi noma umkhulu kabani ongasekho kuba ukuthi ngiyamvusa yena ufana negubhu zalekhaya pholoba ngicela ukujomba kancane igubhu zalekhaya sinabo otikoloshe oqala asinazi inyoka asinabo umatindane but sivusa umuntu osemgodini owahamba lo isidalwa sakho ekufanele ngabe uyagada okuzwe kuthiwa umuntu usinde ngozinye emoto ngenxa ukuthi kukhona isalukazi esimile thina masizokulekelela pholoba unesitolo unebusiness na yonke sifuna lo muntu oyisidalwa esiright kade usondele naye thina sivusena kuba uyena ozogada empilweni akho ngange kube ngisho ngathathana umndeni kuthi usibani uqubukile ake siyobheka ukuthi ngaba kathwalanga ngendlo bazothola ukuthi akathwalanga ngendlo ngoba sivusa umuntu oyigazi lakho nomuntu oyinsila yakho ilonto pholoba abantu abadala bafuna umuntu oclean pholoba okwazi ukukhuluma iqiniso yabona okwazi ukukhuluma iqiniso ubunyanga nje ngisho yonke into emalana nokusebenza abantu ifuna iqiniso makwenzeka into ungayazi pholoba uyasho gelekeqe ukuthi ngicela udlulele phambili angiyazi lonto nale ikhaya masithe siyabaphakamisa abantu abadala sinalo ikhambi lalomuntu asikwazi ukuthatha imali yakho pholoba siyakutshela ukuthi pholoba ngeke sikwazi ukukusiza thina sicela uqhubekele phambili la uyobheka kwabanye indawo ngengasuku into abantu abadala nje ifuna leyo qiniso ngoba ukwazi ukuba convert abantu abadala bakhulumisa into engasiyona ezinhloso zakho abantu abadala bakhuluma
bakhuluma lento ekufanele bayikhulume bona hayi abayitshela wena ngisho ngabe mina batshethe ayitshela uPholoba ukuthi akangikhokhela imali yokuthi cha bakhuluma into ekufanele bayikhuluma abantu abadala Pholoba Kosanda ukusijoyina nosanda ukungena sila kwaMkhulu Mhlongo eMgababa inombolo zakhe ke ulokho emize njalo siyacela ukuthi udokotela aphinde abaphindele futhi inombolo zakhe inamba yethu ithi 078 11 11 710 710 63 siphinde 078 11 11 710 63 yesibili 083 406 658 asiphinde kokugcina Pholoba 083 406 8658 Dokotela ngifuna ukuthi kube khona la esofika khona endaweni engicabanga ukuthi ibalekile eyokuqala into uyayamkela yini imali oyifakelwa ngoPep noma uShoprite noma ngesitolo Pholoba isikhathi indlela esakwese kwabiyona besingayamukeli iqala kodwa suke sahlushwa abantu abahlala kude Pholoba ekade ecaca ukuthi asisakwazi ukutholana nabo abakwazi ukuthi umuntu angasuka eMpumalanga esuke eGoli azokhokha imali yokubhula Pholoba yabona sagcina sivuma ke lento siyicela emsamo ukuthi ngenxa indlela esimo sesizisona nempilo indlela esayingakhona sizocela emsamo ukuthi siyamukele ngamanye amazwi Pholoba siyakhona ukuyamukela ngokusiza abantu Pholoba Dokotela sekufika usiyaviva ke yes mafika usiyaviva madlozi bengeke vume ukuthi sifike emabengezolizwe lethi ikhwele yes bese socela ukuthi udokotela sinxusele abazisa ukuthi uPep no Shoprite noma izitolo nje yes awusayamukeli imali ngawo isizathi lesi uma sekufika ingodlungodlu noma umuphi umuntu osebenza nathi siyazi thina ukuthi ulandelwa zelandelwe naye ezinye inyanga ezimkhufa nje esazama ezihekha lezina into yokuqala udokotela fanele ayenze uqinisekisa ukuthi inombolo zakhe ayekwa eyesibili ile ukuthi lezi mali zaseyitolo noma kuthiwa ikupha usayithatha singena kwi-account yakhe iqondile futhi emva mayithanda umuntu engenza i-video call nongamqoka like ukuthi mawungaboni lo i-video call before ufaka imali awuyifaki imali yes Pholoba eyitolo inzinyana ngoba iyona ndlela abantu abaqolwa ngayo asifaka isitolo ngoba ilandeleki na kahle yes mahlabela phambili ke i-account nje yosiza ukuthi umuntu akakufonele akuthola ucingweni esomnikeza i-account afake kuyona isuke iqondile sikuzwa kahle Pholoba ahlabele phambili ke unjomane ngishilo ngathi bambabaza amakhosi aphezulu akwazi ukumnikeza impendulo futhi abantu besizakala ake sibuye manje size kulento yakho ekuyiyona ngqikithi nethandwa abantu yokuthi yabona ngijabule kabi mangizwa ngenye insizwa akasimelane ngiza ngapha ithi mfowethu usufike ekhaya lokuphila ke manje uzonconywa abantu ngoba bazobuya bezokubonga kwawena ukuthi ubatshengisele umuntu kahle siye sambona nje lapha nalapha kodwa bebengamvezi ngalendlela esazi ngayo ukuthi wavela lana inqwaba abantu abazojabula asikhulume ngokuthi umuntu mayinesidalwa usuke nento ayionayo naye emonayo which means akufani nokuthi kuthiwa wathwebula idlozi noma akufani nokuthi kuthiwe wathakatha obani njoba bezibothwa kukhuphuka yena yena asiyentshi egubhwini eseyisatshwa abantu abangayifuni ngoba kuthiwa inezilwane kuthiwa inamakati kuthiwa izinezinja kuthiwa zine mithi engalungile connector with izilwane wena sikhulumeke ngalento eyimfihlakalela ekhaya okade uthi uyicaphuna lapha nalapha ukuthi uconnecta kanjani ngiyazi ukuthi kungayimfihlakalo between wena neclient ukuthi ke sizoconnecta kanje kodwa kuye kuthatha izinsuku ezingakanani ukuconnecta umuntu nesidalwa sakhe and leso sigubhu masiwa asichitheke inuketshezi noma sihlephuke sekufanele abuyeze kuwe ake ufundisa abantu ngokuthi bekwazi ukukhuthalela ukuthi mase sithole into ke manje ezokuphilisa okay Pholoba siyabonga kakhulu la ekhaya into esigudi kakhulu ngakho konke ungathi noma usiphaphamiso usivuse ebuthongweni silele into ehlangene nezidalwa abantu abadala abantu abangasekho siyakwazi Pholoba le ekhaya ukuthi umuntu mawusitshela igama lakhe ukuthi mina ngifuna ukusebenza nomkhulu uNdukuzempi sambe siyobumba umuthi sibuye sigaya umuthi sihlanganise umuntu ophilayo okuwena ophilayo siyomhlanganisa noNdukuzempi umuntu ongasekho yabona siyakwazi laba bantu ukubavusa sibenze babe umuntu munye ngamanye amazwi kuyenzeka
Number 2, before senze lokho ngicela ukuhlehla kancane. Before senze lokho nomuntu esizomvusa asimane simuvuse nje. But siqale simcheke ukuthi sothi masisebenza ngaye simvusa awenze lo msebenzi esifuna ukuthi wenze yena. Yabona? Ngenxa ukuthi asikwazi ukuvusa umuntu pholo egcinela zokubangela inkinga ekhaya. Esikhundleni sokuthi enze izinto azomosha izinto. Yabona? Ngenxa ukuthi ababukeli yenzeka ukuthi umuntu asitshele ngomkhulu ongasekho but lo mkhulu uyayithakatha. Ngasikhathi simvusa thina singafakanga ikopolo simbheke ukuthi uhlelo njani noma ukwesimone esinjani nomuntu abuye nobuthakathi bakhe ungcola kakho njalo azojijelela kumuntu kuyaba umuntu lehamba khona uleke nuka ngobuthakathi kanti ayikho into eyinkinga kathakathi kuphela kwasiwe kwavuswa umuntu owaye wrong empilweni yakhe. Yabona? But into esiyenzayo makufanele simvuse lo muntu uqala usitshele wena igama lakhe thina mase sifaka ikopolo simcheck ukuthi ngabe umuntu oright lo ethenini angavuswa masevusiwe ke pholo mase sikhanda lento ekuthiwe isigubhu lesi sisichazile ekuqaleni ukuthi akusona senyoka akusona sotikoloshe akubona nomantindane akuyona imkhovu kuphela yilesi sigubhu esihlanganisa nani nomuntu ongasekho obuka nje pholo ngoba sinayo ngisho imithetho eminingi lesi sigubhu makuthiwa siyasivusa nje imithetho yakho nokuthi nje wena uyahlambuluka kuphela before mekade weqa isilili. Uyabona? Ngamanye amazwi imithetho yakho mekade weqa umuntu isilili akekho umuntu ongazi pholo umuntu osemtsizweni nje ukuthi mekade weqa isilili hamba phela uthatha isiqunga ubuye ugeze ngesiqunga kuyima uqhubeka intoni empilweni yakho. Namanye amazwi before uqhubeka ukhulume nalamadoda noma ukhulume naso lesi sigubhu esinomkhulu wakho noma esinogogo wakho noma esinomalume wakho qala uhlambuluke eqale mekade weqa isilili mekade emgcwabeni uyabuya uyageza futhi ngaso isiqunga uyahlambuluka soyaqala phansi ubuyela empilweni zakho. Ngifuna ukunitshela kuyenzeka pholoba futhi siphinde sisihlanganise nezinhlanga. Yabona? Ngenxa ukuthi igaba zabantu asifani nangegaba zabantu indlela abafuna sidonse ngazo lezi zinto azifani. Kuyenzeka uyimanager pholo bemsebenzini, kuyenzeka uyinduna emsebenzini, kuyenzeka uphethe abantu, kuyenzeka unebusiness. Lo muntu wepholo kudinga ukuthi lento siyifake emzimbeni wakhe ngenxa ukuthi ngeke ikwazi ukuphefumula isekhaya yena esegoli. Kubalulekile ukuthi ayifake emzimbeni kube ukuthi ikwazi ukuphefumula ngisho emzimbeni ikwazi ukuconnecta naleke ekhaya izoconnecta nasenyameni yakhe. Ngenxa ukuthi ngeke uhambe phela lo hamba khona leke uthwele igubhu ubona abantu uthwele igubhu kodwa zona ziyahlala ekhaya kube ukuthi ziyaconnecta emzimbeni wakho lo hamba khona. Ilapho pholo akukho mafutha asabekayo pholo. Akhoze icuba izabantu ezisabekayo pholo. La endaweni bayasaza kaze kuduke ngisho ingane ekuthiwa mhlambe khona ingane eyaduka ngoba umhlongo wathola ngawathatha amanzi wathatha kwa pholo. Kuphela thina sivusa umuntu ongasekho. Iyona nje into emfihlo yethu esinayo pholo baleyo. Ocela ukuthi umvusele umakhelwane. Yes. Uyamvusela? Phano. Ngicela umakhelwane wahambe Yes. manje njoba hambe isigwili nje awume ngesijalo sami. Kuyingozi pholo basikwazi ukufaka umakhelwane. Ngenxa zonke izinto ezikhona funa zihlangane negazi lakho. Yabona? Funa zihlangane negazi lakho. Sifuna umuntu oyigazi lakho. Ngamanye amazwi sifuna umuntu owumuntu omndeni pholo. Asikwazi ukuvusa umuntu okapholoba ngowakamhlongo mina. Ngenxa ukuthi bazoshayisana endleleni. Ngenxa ukuthi indlela ade kuphilwa ngayo lapha kapholoba ifana nendlela ekuphilwa ngayo kabani kamhlongo kodwa kuze izoconnecta kahle into yethu asivusa umuntu wasekhaya wesibongo sakho pholoba. Mayingekho seke wacebe ekhaya. Siyambheka pholo uyasondela sikubhekele thina. Mawube nenhlanhla siyokutshela ukuthi ubani igama lakhe. Mawube nenhlanhla nje khona ungafika impela athi mina ngazi ukuthi umkhulu ubani ngikhule bengasekho umkhulu ubani thina sihlala emsamo pholo basibheka odongweni sibuze ukuthi ubani esingavusela yena sisebenzise yena pholoba. Unazi into ezentombi? Pholobe kubo kwazo. Abafuna ukuqonya nje abasondela abantu bayagcoba bangena ebhodweni. Bangena ebhodweni sibapheke ebhodweni sibafuthise sterek baphume isiphongo sicobezela. Ngoba bayibona lento insizwa pholobe ukuthi insizwa seyoxixha ebusweni. Yabona siyayibalekela lonto pholobe. Insizwa kufunekala ixixha ebusweni insizwa. Insizwa ethi mekufuna ngisho ngabe ivuke ekseni ivuke komile la pholobe hayi khona amafutha ngathi umuntu wesifazana. Siyakwazi umuntu kumfaka ebhodweni pholobe. Ngoba ngafika omunye athi angifune into yentombi but ngicela mina ukuthandeka kuphela emphakathini. Yabona? Ngoba uDisemba nje pholo basikhuluma nabantu nje kuzokwenzeka abantu bazobuya nezingozi emagigini emaceceni babuye nezingozi eBhishi babuye nezingozi. Inkinga intoni pholo basuke baba nesidina nesicicho esangena kudala ngonyaka odlulile pholo. Inhliziyo ayibuye ingene ebhodweni iphekeke sikhiphe yonke lento engaphakathi kuyona. Kugcola amathwasa la.
kwakho. Yes pholoba. Uyabona kube izimpukana bekuthiwa kuyaphuza kube zinyosi ngabe kuthiwa zithi bu. Yes pholoba. Kubi kakhulu kushubile futhi uyabona ukuthi kunaba sebephekiwe abalungela ukuhamba kunabaphekiwe abasaphekwa uyenza kanjani lento ngoba phela inyanga inqwaba lapha nezangoma awukosi yami ile kwangena ithwasa lodwa ngephehlweni seyaqeda iminyaka eyishumi uthule kuthe du lekelele pholoba ayikho umunye umuthi esinawo noma ayikho enye imfihlo esinayo ayokuqala pholoba ukugeza idlozi nje ligezeke gelekeqe licobezele pholoba idlozi makugeza idlozi lahlambuluka idlozi pholoba umuntu uyaboniswa wena ukuthi ngiphuphe ngiboniswa upholoba ngiphumuzwa kapholoba angathi ngiyangena imvamisa yabantu esifika nabo asifikelayo pholoba abantu ababizwe idlozi baphupha lapho yabona akusikona ukuthi umuntu mzana afika athanda umuzwa lekhaya ukuthi ngoba naka mhlongo okukhulu sithanda ukuyothwasa khona but abantu ababizwe idlozi labo pholoba yabona umuntu ke pholoba onenkinga ukuthi amathwasa aboqaqa usuke lazi ukulapha but idlozi lakhe lingagezekile pholoba yabona ngoba meningagezekile idlozi uyanuka ngisho omakhelwane thi uyathakatha ungenzanga lutho ngoba bakubona intoni ugqoka ibhayi but thina sinayo leyo nkinga pholoba nanokuthi nje zimpili izinto esidla ngapholoba ukuthi sileqiniswa nokuthi siyaligeza idlozi libe mhlophe gelekeqele igezeke pholoba igodlo zeni sezaba nama-tiles niconnecta kanjani namadlozi oba kuthiwa ahlala emhlabathini pholoba isikhathi esiphila kuso pholoba isikhathi esiphila kuso kodwa njengoba ngishintshile pholoba akhona amathazi phansi kodwa senze sure phezulu pholoba ukuthi uthayela asususi pholoba kuyiyona yona into ezikwazi ukuconnecta ngayo abantu abadala ngoba njengoba manje ngikhuluma ukuthi khona abantu abadala lekhaya kuthiwa abalozi abakwazi ukukhuluma emaplangweni pholoba nasemathayizini badinga yona indlu yesizulu ukuthi noma sikushintshile okunye nokunye but lokho kuphezulu kusasele pholoba okuyiyona into yomgogodlo noma okuyiyona into eyisizinda sabantu abadala noma into eyiyona ekuyiyona abantu abadala abasakwazi ukunamathela kuyo pholoba sibona inyanga zingena nazo futhi ishiyelana inkundla zezekuwe ngixoxani lengaka noma ngifuna ukuvula imoli kuyasizwana pholoba imvamisa yabantu abafika lapho pholoba abantu abanenkinga efanayo ukuthi indumba zabo pholoba kade zabakhona kodwa zisebenza nalena kade ngiyibona yabona indumba zabantu abaningi bashawa ilonto bathwasile balasha benziwa yonke into kade indumba zabo pholoba azisebenzi so into abayizelele ekhaya abantu ke sebelapha nabo bazela ukuthi bazokhulumisa indumba zabo pholoba ayikho into ebhlungu njengokuthi pholoba uphansi uthwasile waphuma ngeenkomo ezimbili noma inkomo ezithathu kodwa egcineni kungabuyi ngisho umvuzo ngikhuluma nje ubayazazi ababukweni nangu uhleli kusofa nomnyeni wakho uyasibuka njengamanje wathwasa ngeenkomo ezintathu iyodima lathwasa ngazazikaze zibuye yabona nangu uhleli lapha kade edla amakhobongo kunaloko waxoshwa emsebenzini wakhe pholoba nangomunye unemithi uyayazi yonke into inkinga uphi umuthi uyawuphupha wenza yonke into but le mithi uzolapha abani ngayo bengangena abantu abazofuna usizo ile ngena thina ke khona pholoba sibalekelela abantu ukwazi ukwenza into abayifisayo ofuna into ephefumulayo noma ephilayo uyenze njani ngayo imfihlo kakhulu ke pholoba leyo sixoxele khoneni pholoba kodwa sabeza abantu pholoba siba negumbi nje pholoba sikwazi ukuxoxa nabo umuntu asitshele ukuthi ufunani ngoba noma sesibhulile pholoba sibe sesiyambuza umuntu ukuthi wena into oyifunayo intoni okusukela manje kulonyaka noma kulenyanga esikuyo ufuna ukufika onyangene ukuthi ufuna ukufika unjani mase siyamtshela ukuthi sine 1 no 2 no 3 osebenza kanje na kanje no 3 no 4 no 5 osebenza kanje kuba ukuthi umuntu uyayikhethela yena kodwa ngiyamthembisa kona konke sikwenzayo pholoba ayikho into ekuthwini esicubu somuntu unjani ukudura ayi pholoba ke ngidlaleke ngabababukeli kuyancinza pholoba kodwa ekugcineni kuncinza nje pholoba umuntu into ayifuna uyayithola Hlola ngamalini la ekhaya. Uhlola ngo250 pholoba. Udura usaship kanje. Uhlola ngo250 pholoba. Ocingweni? Kodwa ayikwenza no500 pholoba. Ocingweni 500 ocingweni. Mayifike ekhaya nge250. Asiqoqe dokotela baphinde imbolo zakho. Okay, siyabonga kakhulu babukeli. Sibongele siya Viva TV. Sengingenile ke ekhaya si Viva TV. Ungena kwami pholoba lengena khona ngena kuzamazami. Yabona? Ngiyabona nezintonga ziyanyakaza pholoba ka siya Viva TV. Ecaka ukuthi usengenile umhlongo manje. Sengingenile pholoba ngaphakathi. Ngiqonda ukuthi umuntu onenkinga ezahlukahlukene akathathe nayi inombolo afone athathe nayi inombolo abhale imessage noma message nike ngimncane pholo ngenxa ukuthi ngicina ngithi ngiyavula ama message ayi1000 yabona angazi ama message ayi1000 ngizowathatha kanjani ngiwafunde kanjani isikhathi ngoba sikhuluma nje pholo bagcwele abantu lapha enza sibafuna usizo isikhathi sama message ke isona esingekho kodwa ungayishiya imessage mhlambe kodwa makutholakala ithuba masuya lonto kodwa into right ukuthi ufone wena uthi 078 078 11 11 7
710 710 63 63 078 078 11 11 710 710 063 063. yes Enye 083 083 406 406 86 86 58 58. yes siyabonga kakhulu Pholo bomkhulu. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uwe kumnandi Siyaviva no MC Kolobas andile umejalo qhawelethu andile mdaka ngobo umejalo qhawelethu andile wemdaka ngobo umejalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva MC Kolobas